dan mir swaban phai shiki khubor ki babnia nginya pet shwa yakimat bakongsan Syong yakren usembut Menteri Rangba uba asniau balang dahar bat kaseng MCTODA kular uba dahar ban bishar benia ya kimat ki bayadei bat kakit kaba ya udo bilat Bu mau nongkrem Menteri Rangba kajala ukonrat sangma naka benta umot sakkan mau hatura penbena ya kicing penkre ban le burom ya kisipai garu ki bala kelon yam La rakhe ya ka Shad Nongkrem ha ka rukom ka bai ipu ipieng kentu upa iem balajit ya ki samla samhoi ban penne pensa ya la ka tenran Sedang Menteri Rangba do kari ya ka jing rakhi dap sispa sanpo snam ka jing roi Vande Mataram la pelai pai ba ya ka portal ki stam bat ki pisa sa kan mau Bat rakhe ka India ya ka lengkhu snam ba shispa jong ka jing yele kai hockey hanong ba Delhi Mentangin ya khmi ya ki khubor ba bania ha ka chella Usembut Menteri Rangba kajala uba asniau bahalang dahar menta kasngi ula penyat ya ka jingyalang bat ki nongmi khmat jong kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kinong yalam shnong bat ki brio ki bayadon bentalang ha ka kit kaba ban yamir jingmut halor kimat ki bayadei bat ka kit kaba ya ka dobilat bat klingka Hadian balai snok ketilang bat da ki DC bat ki he pulit na East bat West Giant Hills uba adhar ula pentikna ba ki jing khuslai jingmut ba la penpau da ka seng MCTODA kentup ru ban pelait no iki dukhot bala syakem an sabishar benia hadian bakani ka seng kan let ban IT yaki rai jongka ha ga jing yalang ka ban sawan Tangala yo snow ki plus ki minus ki jing jawa jong ni jong ni Jakar kumbalong ke meeting galong kabiang pakai aibek dang bah. Don sekini dang sahabat ki komiti kan hablek pai don stay kin simbedi sen danang ta bangin lek don kampung usoka. Ta don gi menta ke balak ban lek don gi menta ban lek. Ti ke don gi menta bagi melak pan share ni ha. Handai ka jingnya song meni ka dei is a very positive meeting. Ta don ni ka jing di man ki ba hak bede bagi ni Rangba gi bala set tinggi lak pan sai ki de. Ilek sa kung tape ay gadi siya ni nilule kanaman pala iki. Malum malahay gila ke komiti kala pun bayi kini ilek biasa mo nang nang isno jaka. Kini song ni berkat lang ba nakidep si di sen ga begini sim bin sa penito ni dan la biang di sen dengan sa proses for release kana baga ni start kon sa ko kana next week dalak kini nulong ba jong pi presiden ngini akan bagi simen hak level jong abat kanu go bingila man le kana ngile babahan go bahatam nang mutagi nong pi peteng jong ni Deputy Commissioner jongka East Giant Hills Shivansh Awasthi ula kentu ya kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ban pensange no ya kajing yakhi persya jongki hakaba kila dawa ya kabor kit dor ya kador kit dorba naka sorkar naka benta ki truck kit dobilat bat klingka Ula ong baki bor penyat kila tray penstet nadu baka jingyaki kelas dang haka arpenyo terik urisau haka ba kila penlong bon teli kijing yalang bat baro ki bayadon bentalang kat babon kijing dawala de ban pediang empat la setia ban penbet ya ka baikit baiba anaka wei kejelas ka weipan namar baki ni ki hap syabar kijing pejing kmi jong ka bor kejela DC ula ong bala buru yaki pulit hadian bala yo pediang yaki kubor ba don kajing pendik yaki nong nyak trok bat kajing pentut ya kakit kaba yaki mar ki mata kenang ban penne ya kasuk kasan I would like to appeal to MCTODA that while we understand their concerns and we are still open and we are always open for dialogue and with all the stakeholders so that we can find a peaceful resolution to this to their concerns, to their demands. At the same time, we also request them not to obstruct vehicular movement on the national highway further. Within our district jurisdiction of East Gentia Hills, we have not received any such reports, but mainly the concern is in the Morinkening area right now. The situation, as far as I am aware, is still volatile. Police is also going for regular patrolling there, and we will ensure close coordination with the police of both West Gentia Hills, East Khasi Hills, as well as Riboi,
so that there is no harm to the drivers who are not supporting the strike, to the associations who are not supporting the strike. And the rest of the two associations, they met me yesterday also and appealed to me that since they want to continue the movement of their goods vehicles, because their livelihood is getting affected since last 1 week because of the strike, they have asked us to ensure that safety for their vehicles, and we have also ensured them that we will provide from our side all the resources available to provide safe transport. Additional Commissioner ikong JU Kharpuri nin kasngi ila pensyai baga kibor penyat ke East Jante Hills District ila penlong Bonteli ki jingyalang ban bishar benya halor ke jingyaki persya jong kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ha kabaya day bat kabaikit bayba. Watla kila persang ban lomlang ya baro ki baydan bentalang ha kalai pau tarik urisau kaseng MCTODA kala kentaj ban ya shimbenta kat baki weipat ki seng jong ki truk kila rai ban ya trailang bat ki karkhana do bilan. Kat bah ha kajing yalang kabala long ha kalai tarik unai weng kat tu kat ni na ki jing dawa jong ka MCTODA ladep ban pediang Henry kan ni ka kenhun kadang khanglat ya ki truk. Ikong Kharpuri ila ong baki pulit kila tuklar hino dalade ban penti kena ya kalet kawan kabalai loit na kabenta ki kali bat kumjuru ban penne ya ka sukasan hakani ka distrik. Lalap ba ke MC TODA kala kentat ban wan syakani ke jingyalang ban ya trelang wat la khot yaka wat haba la ailat ya kani ka seng ban wan lang ban ya merjengmut ha kani ka jingyalang ha ka laitrik unai wing arhajar arhusan ha ka bala penyat da unongsoy harum bat lai shim bentalang da ka Jante Hills Cement Manufacturers Association bat ka MC Toda ha kani ka jingya kendo la penlong ya ka jingya kran ka babnya halor ka thup jing dawa bala ai da ka MC Toda ki bakun thup yaki ni harum ka jing penprekam ya ki dor kit mar bala penbena da ka sorkar ka jing yada na ka jing kit palat ka jing kit bakongsan na ka benta ki trai truk ba marjan kapor yang kali bat kapor up ha ki jaka bu mar ka jing siu ha kapor ka babyang ya ki bil kit mar bat ka jing bu renti ya ka jing tray. Presiden jong kaseng Meghalaya People's United Front MPUF East Jante Hills uba kershan bela ula ai jing kershan pura ya ka jing yakhi persya jong kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association da ka baong bakani kaseng kadon hok bandawa ya ka baikit baiba. Ula keno persya ru bagi company dobilat kilek siliang khmat bat nyoben ha ka ba ula keno syuk-syuk batang kitu ki badan jing ya dei sop-sop ki yo ya ka dor bat ki kam ki jam ki bakhambiang. Ula penrem jorru ya ka jingle jong ki pulit ha ka por baladon ka jing yakhi persya bat ula kam baka sorkar kala syak penyat ha ki company dobilat. Ula kenturu badai ban pelaj no mardor ya presiden kaseng MCTODA bat ula kenturu ya ki dekhot bakin yang scam halaka Shad Nongkrem bat ya telilang kawai. Ni ki company berenah po izen tia kumnganung sung-sunong juga izen tiang lai i bhar ka khamat ba kini company ong kil namar kile siliang ye ki badon ling ki ai ka babiang ye ki bamdon kile kat bamon shong ki breu jong ki namar ki pek ye ki breu kin kita ki breu jong ki kile ki ai ka dor ka babiang ki bamde kile siliang kamtam ki pek boro ya ka sunong ki thau boro ki pek na ka district dengan ong dari bala mlong ban le har namar ya ka regional district lo de ki breu jong ngilang hi bar khoi kidon hok ban wan ban keren namata kaya kasion kaptam yiki driver ne kaptam yana no don hok dan ni kung basengin no kat lang ngin I'm same kaptam yaga MC Tuda inang ya chikmat na di ki jong pi mlele im cha per pin syakem kat basyakem ro ni kinang lam nya mat jing ya kaptam ulathir nya mat kawe kejat joong gi bro kawe kejat habaman piman ulong yalam kawe chajil kawe jong pajba
tengi hamma de tabat skawer nga peremjur kamtam ya police department ya ke sarkar bagi lale pathar ki lale dusman kamtam ki breu ki prada prasnam jongi U Menteri Rangba Kajala u Konrad ke Sangma menta kasngi u labu ya umau nongrem na ka benta bantai ya umat sa kenmau bat kumju ru ban pen internet ya ka lower babu para tura ha ka balaya snok ti langru daki dekhot ka kenhun menteri bat u DC ka West Garo Hills u Vibhor Agarwal daga ba penpau ya ka jinglong ba kongsan jong uni umat sa kenmau u Menteri Rangba ula pensyai ba ka jingmut jong ka kentin Cenotaph lani umot sa kenmau kamut kajing tep kabathali kabadai kadak kashin ban buram ya ki sipai ki bala kelon yap haki jaka ki basha cengai ba ulapan benaru ya ki jing temu ban wat ya ki bahayeng asam jong ki sipai bala kelon yap ban thau ya ka research committee halor ki khana pateng ka kenhun sipai garu kor bat ban yatrei langru bat ki bor sorkar nabari ban penek pensa bat ru bat bu ya ki jing tho thik pathik ya ki khana pateng paket bat riti dustur kajat benriu karu. The meaning of Cenotaph is an empty tomb. It's a Greek word which is kenos, which means empty, and tapos, which means tomb. And that is what a cenotaph represents, which is a war memorial which is put up in the honor of those who were killed in war at a distant location, whose bodies could not be brought back, and therefore it is a very, very symbolic and a very, very important monument for each and every one of us, especially for the Garo people, when we talk of the Cenotaph in memory of the Garo Corp right here in Tura in Babupara. Kamensiam kabadap basilai da kajing kemen berjing songsiet jong kariti dustur khasi kala pendap miar ya ka Snong Smith ka badai ka nongba jong ka hima khairim hadien ba ya ka Shad Nongkrem ka bachulong manla usnem la rakhi ha ka rukom ka ba ipu ipieng bat da ka jing shitrhem kani ka tamasa ka basan sngi lenter ka pemblang siem lani ka Shad Nongkrem kala le buram kerpang ya ka blai sensyar ka badai ka leilong spa Kitai soti bat ki klawat halaki riam tenrai kila penlong ya ka jingshat ba kentang hakmat ki babuan balang ki ba kentup ru ya usembut Menteri Rangba ka jela uba Preston Tensong u Emily ka Nongkrem uba Aden Mila basayau moy bat ki weipat ki kenrem ki lendan haba penya ya kani ka sngi usiem ka hima khairim upa iem balajit sings iem ula kentu ya ki samla samhoi bakin penne pensa bat ri kendong yala ka jong ka tenrai Mikirman ni irange iru bang kapil kal nakam klan te bagi no syat ken dunai banyak ka bamjim samru la la de nakam bun chu te namarngi ikot ki no syaru om ton nak hima jongi ikor nak keleng ki benta ju kari jongi le bun no syar keleng ki benta ju kami sami te nak min tin morta ba de stang ki makarim naki makarsi bro bilang badal ka nyam kurkom ku kedem dekat ketem keput kesyar kemen mangin yok kan kejubam ko bang hoy naki win kami bun barkan pencingan yang iru wi sem norta dan cia ka dor win bat ke norim jong thame no barim. Every year we used to attend this Nongkrem dance, what we call it, and the Hima Thailand, I think one of the biggest Hima, I would say, they do conducting the customary practices every year, and again today is the last day, and being the last day, I think we have seen it, I've experienced it. I used to attend almost every annual event that we have, and I'm so thankful to the scene of Hima Thailand, and also I would like to say that because even myself,
and my constituency is part of this Hima Khairik. So I'm so proud seeing the turnout of the people during this festival, annual festival, and I'm very sure with this festival that we are having every year, it will bring more blessings to the entire Hima as well as to the state. Sambut Menteri Rangba Kajala uba sniaw bhalang dhar hanin kasngi ulasam ya sanpau teli ki laptop syakin nong hikai jong ka kyang nang ba Government College hakaba ula pendep ya ka jing smai shimet jong kaba menshua. Kini ki laptop ki ba ula thiet nala ka chong ka tulap ki thmu ban pen bha shu ya ka jing nang jing tep digital bat ya ka rukom hikai. Hakani ka jing le yu kejat jong uba adhar ula pen benaru ya ki kam penroi ki ba kongsan ki ba shongdor lai pau klur tengka kentup ru ya ka jing tei ka ba thamai ka jing pen thamai ya ka kamera auditorium bat ka jing pen bha ya ki jaka ya le ka sport I principal ka college I H toy ila ai khublei sngongu ya usambut menteri rangba na ka benta ka jing yai kershan jong ban kentiu ya ka pule puthi. Posisinya menyo ajar arhon guru, kuat pelado di college. Taman dek kau pelado, pira bon kami bang hikai. Mencak boleh mon student ini mon student ini kelamar kante. Kuat yang man di college yang one of the most disciplined college. Kuat lo man di college uman na uye kuat bunyi lai warak. Untuk kamu tahu yuan ni kunyi kelas yang macam Kita kalau mikmat usaha rem baju kelam bawa penyu student ko want to know ba bon sing mut ko tak kontak ni ko au penduk de ro ko au gnu ni wan ni ro tetap ke dreams ko kalau mikmat ni they discuss on how sport minister la improve tremendous sport infrastructure kini auditorium rekaman dan tulang lah hingga estimate dah function ni yang renovate ya imang Kamga national auditorium standard. Ngabung gula ini tangwa milik sindonan kami acak. MLA ka kleriat uba kermen shela nin kasngi ula play ya ka yeng school ka bathamai jong ka school RMSA secondary school jong ka tanat senraj ha chalia East Chanter Hills ya ka balabay tengka hapo ka samagra shiksha abhiyan haga jinglut ka ba iway point khatsan klur tengka haba ai jingkran hakani ka sngi uba shela ula penbena ban ai shu sa sanlak tengka na ka benta ban ker ya ki saudang saukun jong ka school bat ula kularu ba shen un penyo boarding electric ula kularu ban ya trailang bat ki nong yalam shnong ban penbha ya ki surak haswa ki tamasa ki bakongsan hakaba ula pen skembyang ya ka jing shimkhia jong ka sarkar ban penklan ya ka pule puthi ya kinu gichnong ki mum em go road connectivity to chna no ya ki sorok upen poi connect ya ki wa ki widwan ki sorok ki per khna go yuman ga te gichnong ko man de go sa chaden hre uman go connect lang lamba yong ki sorok siang ha ka wi ki yi gi lai ulithu ya ki jing em kam yong ki kete to ko wi na jing angnot yong chief minister em brom yong I mite daw kanir bon ki proposal jar ki constituency kam ki MLA I de bo ye jing tho yong I ha ko wanga sakat tu kan ni he chnong ki bom puyo ya ni road connectivity de bo ye jing tho ngai skemi ye ni la da poi ko por ko sarkar yi go pun to pentni bar punyo ye ni jing em kam ki yong I MLA ka nongpo uba Meral Bonds henin ka sngi ula play patba ya ka pahambir Health and Wellness Center ya ka bala apkhmi lenti la slam ka bala pen urlong ru ya ka jing pho sniu jong ki nongshong shnong na ki pratali ki shnong ret ki bahab hapo ka than pahambir hapo ka ra nonglengdo banyo ya ka jaka sumar ka bapaka haka jingkren jong ba Meral Bonds ula ong bakani ka jaka ai jing sumar ka bathamai kan ai jing mentoi shikat dei ya ki kenthei bat ya ki long kmi ba armet da ka ba pentikna ban yo ya ka lat sumar ki babiang ula benrap ba ka ribhoi district kayai beteng ban yo ya ki lat ai jing sumar ki ba khambha hakini ki sngi menta
Dili pagsokan India kalajit kepang ya Kerewai District untuk ini nanti aspirational district kebetik kebetik. Hal bagian tersebut di negara kimanangwan kawai di kawai. Lalu extension building, lalu kota society, nos, cuy tinggalkan. Lalu keluar. Dan suara sebentar mengenai Health and Wellness Center HWC. Disebut ini diperkenalkan di bawah multiplay dan sampai mulai berdengar yang apa multiplay dengan penjaga dan domba yang tinggal. Lalu multiplay dari laksana sampai mulai orang akan melihat sudah cikunah. Di mendadak seni, di dalam segala seni apa layu dan beri banyak. Sembut Menteri Rangba Kajela ubah asniau bhalang dhar hanin kesengi ula shimbenta hakasengi penhap perda ya ke District Level Chief Minister Youth Engagement Program Arhajar Arpusan ha District Library Auditorium Jawai. Kani ke program ke ba arsengi lenter ke lasakhi ya ke jing shimbenta Shongshit na ki samla ki bana barok Southly ki CNRD Block jongka West Chantia Hills. Ubah adhar ulaya ro ya ke jing shithem bat ya ki sap ki phong bala penpau da ki nong yeshim benta na kini ki blok da ke babanjur baka sorkar ka kloy ban kentiu ya ki samla bat ya ki riti ki dustur ka program kala kutno da ka jing sam ya ki khusnam bat ya ki sernat sha ki nong job ki ban sami khmat ya ka district sha ki program jong ka jella. This is the program which has been focused and the dreams of our Chief Minister. This is the only program we always used to say in short. Hard work, big talents. And this is the one exactly. I already plan to have this type of program. A cultural program to represent them from all type of section also in the Giant Hills. Maybe like the Karbi, the Pana, the Wan, everything is. And this is under discussion with the Chief Minister also, and the government is very, very keen to have this program. It's a big program, just like a carnival festival. But the system, how to plan, how to go for it is yet under planning as of now. Kajing rakhe ya ka Road Safety Week Arhajar Arpusan balabu bat kapang pedeng sarak suraksha jivan raksha kala kutno ha East Jantia Hills da ka jingbam smai ha office UDTO ha khli rian u District Transport Officer uba VR Rengklem ula kentu ya ki nongnya kali ban bot thik pathik ya ki kendonnya kali ban kiar na ka bannya stat palat put bat ban penenkam ya seat belt da ka babanjur baga jing shngan ha ki surak ka de ka jingkit khli elang jong baro. Kani ke program ke basita yau lenter ya ke bala penlong da ke jingya trelang bat ki bor penya district bat ki pulen ka temu ban kentiu ya ke rukomnya kali ke basngan bat ban penduna ya ke jingja tengkhu kali. Yo promoting agan road safety how man you nem gida one to the Ministry of Road Transport and Highway la kwa ga penduna agan accident yang i kam 100% in the years to come by 2030 ma hado ni arjar li pau da wan kwa ga Ministry of Road Transport and Highway kamu punduna ini accident hawaja ka hapo India ma kamu ga traffic sign la hap tip habi hawaya garibi kamu ga accident prone area mana em gani accident prone area udah bo ke pa signboard tau husiar habi ki driver tau take care ha ma to sino thogi accident prone area ma bor sen ini khamat tau Dauja accident ma from area over speeding kamu ada orang ni over speeding like gawi wajah mostly wajah accident drunken driving hawaya abi how mai ne ba hawaya mai teman da arkli bi thau lai bin rup hau prapa hundi phau Kaseng IJIM Voluntary Blood Donors Organization kala penlong ya ke program ke bakerpang ban le burom ya ki nong ai snam ki bala pelaj im ya ki mensim brio da ki jingno senyang sngob ha jongki u MLA kanot
UMLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai ulay ro Shibun ya ki kam yarap para briu jong kani ka kenhun ha ka ba ula kular ban Kershan Pura ya ki kam ki jam jongka ula kenturu ya ki bakin yai beteng ban yo mensiam wat ha pedeng gi jing sha kentho persha ha ka ba ula penpau ya ka dor jong ka jing sebun bat jing syakri ya ka imlang salang ki nong yalam shnong ki ba kenthop ya urang ba shnong laban uba I kharwan lang kilaya don lang hakani kasngi. Tel piang pan yang kam ka ba ka ai ka jing im ya ki ben real ka jing don kam ka jong ki ngam sim ba jing kia te ka por ba piang ba kam snam sau ji mister gon pras ai jong ajuk I dan kam ambulans bat ki di dia bat ki di rompang lain ni mister ki pras te ting yo ka mo dia pres repet dan kamu by doktor yang buat dan kamu senang buat ada bleeding bialmet dan ini bijing pengganti with due respect no ya tipe api bilang kami bu doktor yang buat no speaker lap trot lah stem dan kamu senang lain ini mesti bayi doa yang jauh member bijing aja yang buat pres lain bijing mesti Mentang ini apa syaki kubor nak katan syatay lam mingi. Ya ka jingdap sispa san posnem jong ka jingruai jong ka ri ka Vande Mataram la rakhe da ka mensim et ri ha keleng ka tan syatay lam mingi jong ka ri menta ka sngi. Ha Assam u Menteri Rangba u Dr. Himanta Biswa Sarma ulaya lam lenti yaki jing rakhe ha janta bhavan. Guwahati ha Tripura u Menteri Rangba u Dr. Manik Saha ulaya lam lenti yaka jing ruai pajba. La sakhiru yaki jing rakhe et ri hapo jala Meghalaya, Manipur bat haki weipat ki jala kathan syate lam mingi. Mentang ini apa syaki kubur nak kelengkari. U Menteri Rangba Adu Kari u Narendra Modi hene kesngi ula play pajba ya ka jing rakhi ba shisnem lenter ya ka jing dap shispa san posnem ka jing ruai jong kari ka Vande Mataram. Ha New Delhi ula pelaj paj baru ya ki stam bat ki pisa bat ula pelaj paj baru ya ka portal Vande Mataram 150.in ha ka ba ki nong shong shnong ki la ban pelaj ya ki jingruai lani ki durkhi ha kani ka portal khnang bakin la ban yo ya ki sernat u menteri Rangba Adu ula pensyai ba ka jingruai Vande Mataram ka de ka jingruai na ka benta ka jing yatli ka jing shlur pat ka jing IT lut daga bapen kan mau baka jing temu jong uban kim Chandra Chattopadhyay kalong naka benta ka jing light lut bat ka jing penyatli ya kari kani ka jing rakhi ka kentup ya ka jing ruai pajba daga baburam ya kani ka jing ruai bala tho haka nyau terek unai weng khat praspa nyau pusan ka bayai beteng ban wanra ka jing sarong bat jing yatli ha kari ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके।
mentangin ya phai shaki khubor na kaleng ka perthai ha ka jingja ba kongsan ha ka san hima sima ha Nepal shi pautli ki seng left kila ya senrop lang ban thau da ka wei ka seng san hima sima ka ba ya tli lang ka wei ka Nepali Communist Party kani ka jingya so lang jongki kala wan ra lang yo menteri rang badu barim u Pushpa Kamal Dahal Prachanda kum u coordinator bad Madhav Kumar Nepal kum u coordinator da ka ba pediang ya ka perkhat ka perdan ka chuk Marxism Leninism bat ka syapat da uklur badan sandong Madhav Kumar Nepal ula ong bakane ka seng batmai kan satre kum ka bor ka baklan da ka bakular banyada ya ka riti sensyar jong ka ri bat ban weng ya ki jing e kani ka jing so lang jongki kala pen i ya ka jingkala ka bakrau ka san perthei jongki seng left ka Nepal hasua jong ka election ka ban long ho banai leber arhajar arpauhan rio that several of सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु तपाईँ दृढताका साथ संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी धाँधली रहित स्वतन्त्र निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस् अनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रतिसभाले संविधान निर्माणको 10 वर्षको अनुभवको समीक्षा गरेर संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ यसका कतिपय पक्षहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ka mentangin ya phai shaki khubor ya la kai ka India kala rakhe ya ka jingdap shispa snem ka hockey ha Major Dhyan Chand National Stadium ha New Delhi u menteri ketenat ya kai sport u Dr Mansukh Mandaviya ha rengkat bad u Kiran Rijiju udya ya Nidhi Stalin bad u Presiden jongka International Hockey Federation u Datu Tayyab Ikram kilai shimbanta hakani ke program u Dr Mandaviya ulaya ro ya ka jingele kai hockey ka balalong ka dak jong ka jing sarong ya ka ri bad ula pens kambiang ya ka jing kershan jong ka sorkar na ka benta ki kam ya le kai ka kenhun sport minister 11 kala penliam ya ka kenhun hockey India 11 da lai la ka wei ha ka bala penkup buram kerpang ru ya ki khat arngut ki nong ya le kai hockey ba pau khmat bat la penlat pe ba ru ya ka kot 100 years of Indian hockey ha ka bala penlong shi hajar teli ki jing ya le kai ha ka ri baro ka wei ban sa kan mau ya ka ni ka jing rakhe इंडियन हॉकी का 100 साल का बहुत सुवर्ण इतिहास रहा है सालों तक हॉकी में हम दुनिया में विजेता रहे ओलंपिक्स में विजेता रहे और फिर से हॉकी का पुनः जागरण हो रहा है आज हॉकी 100 के अवसर पर देश में 600 से अधिक स्थान पर 1500 से अधिक टूर्नामेंट आयोजित करी गई हमारे हॉकी के प्लेयर स्टिक लेके मैदान में उतरे मेरा पक्का विश्वास और मेरी श्रद्धा है कि यही आज मैदान में उतरने वाले हमारे हॉकी के प्लेयर भविष्य को हॉकी में भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलवाएगा ka Lempung Inter Office Futsal Tournament arhajar arpusan ka ba ar kala kutno ha West Khasi Hills ha Regional Futsal Arena pendeng rei ha ka ba katanat ka kot ka khia kala yo ra ya ka nam la du na ka liang ki shenrang da ka ba penlim ya ka 4th MLP Battalion Sopian A da ar la ka wei ha ka jing ya khun tie breaker
Hakaliang kikentay ka kanhun senrop jong katanat PHE bat katanat kapuli puti kala penlim no ya ka 4th MLP Battalion Sopian da iway lanot. Hakas ngikut la sam ya ki khusnam da uba lam kupar soalang ubadai u divisional officer jong ka soil but water conservation jong ka nongston. Timenta pat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hakaleng ki benta jong ka jela. Hatura ka jing kriat kalong laipo degree Celsius bat ka jing shit kalong kat saw degree Celsius. Ka jing sengam ka hau-hau menta ka sengi kalong saw po henrio no ka shispa. Haba pai pat cha nongba shilong kajing kriat kalong katway degree Celsius bat kajing shit kalong arpusan degree Celsius kajing sengam ka hau-hau menta ka sengi kalong nyopulai nak shispa katba hajuai pat kajing kriat kalong katlai degree Celsius bat kajing shit kalong arpo henrio degree Celsius kajing sengam ka hau-hau menta ka sengi kalong nyopusau nak shispa ka sun beneng kan rang hatura shilong bat jawai. Shua ban poi sya kabakut jong katup kubor ngin yapet biang sa sisien ya kimat bakongsan. Syong yakren usembut Menteri Rangba uba singap halang dhar bat kaseng MC TODA pular uba dhar ban bishar benya ya kimat kibayade bat kakit kaba ya kadobilan. Bu mau nongkrem Menteri Rangba kajela konrat sangma nak benta umat sakan mau hatura penbena ya kicing penkre bandek buram ya kisipai garu ki bala kelon yam. La rakhe ya ka Shad Nongkrem hakarukom ka ipu ipiang kentu upayem balaji ya kisamla samhoi ban pendek pensa ya la ketenrai. Sedang Menteri Rangba aduk kari ya kajing rakhi dap sispa santul senem kajing ruai Vande Mataram la pelai baik-baik ya ke portal kistam bat kipisa saat mau. Bat rakhi ke India ya ke lengku senam bersispa coba jinil ekai hoki hanong ba Delhi. Ti perlo ketung ilapoi sekabakut jong katup kubor jongi menta kajan mian haduk bangin daya syambiang bat pi la syai kesengi kublai shibuan ya pi baro.